ka Meghalaya SSA School Association Central Body ang ipentip siya paro kinohikay SSA hapo kasi bacain dia ba kaseng kan sepelong ya ka general meeting ha kan Rutrik jong nai Oktober jong mentau senem hapo Madan Malki ha kapor karbi bejimen step hakani ka general meeting ngin sayo ban ya keren hakabai dei bat ka jingya lenti jongi bat ka sorkar alor kimat jingdawa jongi kinohikay SSA kabanang kong kalong ya ka jingdawa jongi na ka sorkar bakan penskem ya ka service jongi kinohikay SSA kabaar balong ka jingdawa jongi na ka sorkar bakan pentrekam ya ka pay structure hakabai dei bat ka jing penkiu ya ka tulop jongi kinohikay SSA bat kabalai kalong bagin ya keren halor ka Supreme Court order kabala penmi ha kasitrik jong mulai September jong mentau senem kabala penlong mandatory ya baro ki in service teachers ban pas ya ka teachers eligibility test ini ka TET di kumta sechisin nakaliang jongi ka association angi kerpa de pi baro kinohikai SSA kebadon hapo khasi bat jantia bapin sngau bah banyawan renti sakani ka general meeting kapan long hakan Rutrik jong mulai Oktober jong mentau senem hapo Madan Malki hakapor karbe pece men step